Mənə görən kimi donquldayacaq. Gəl işlə, gəl işlə. Ay gel de Allah'ına kurban olayım sen. Ay, gün ortalığı. Göyden yağış dökür. Gel şimdi göre cehennem olarak edekten ha. Nə istəyirsən sən? Senden ne isteyeceğim? Diyelim gel şimdi göre tutar. Ali senden ne isteyeceğim? Pulun yok pul isteyeceğim. Ne bileyim mülkün yok mülk isteyeceğim. İşimiz işte çıkıp gidek ya. Bayram Kardeş. kavağı çıkıp 5'ten 3'ten alak. Qardaş, mənim gözüm görmür. Sen gözün görmüyor. Yox, işləyə bilmirəm. Niye görmüyor ki görmüyor? Ben- Kör olmuşsan. Yox, evet, gözlərim qaralır. Niye karalır da ne görmüyor? Acam, acımışam. Ay Abel vaxtıdır. senin açlıktan gözlerin görmüyor. Arağın zibiridir. O kadar araktan içmişsin ki gözlerin tor görür. Ay yazık. Ay yazıksa ne yazık. Neyiniyim mən? Ay özüne yazdığın gelmir. Hiç olmasa o evdeki uşaklara yazdığın gelsin. Hay gel işte bayram kavağında 5'ten 3'ten al apar onlara ver. Gönə deyirəm, o Ha. hələ qaçmır. Sən mənə pul vergən bir dənə araq alım içim, başlayaq. Seni bu git. Ay İsmail dayı, Hadi sen tek Allah boşaltacağım. yükü boşalt. Ben Hadi, getməliyəm haydi, çörək sen kazanmağa. boşalt, boşaltacağım Boşalt da bu. Tek Ha, boşaltacağım. boşalt sonra get Tek arağı boşaltacağım içirsən, bunu. yeyirsən, içirsən, ne edirsən elə. Boşalt, mən də axşam qonaqlıq var, Öyle qonaqlığa boşaltacağım. getməliyəm mən Hadi də. git. Yeyib içməyə Seni bu. getməliyəm ay İsmail kişi. Qardaş, Gör sen de bu. Xalqlarda məni gözləyirlər. Saat 5-də tədbirimiz var Baş- İsmail dayı. ha qardaş, neyiniyim vaxtında gəlsin. Abel vaxtı gəlib çıxır. Vaxtında tez gəlsin.